Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Kripa Victoria Foundation ke badai ke Jaka Riew Tymmen hasngi thodiang ufada anura kerketa ubapet ya ka RRTC umran yang bernai ulawan ban kerku lan dipen kentang ya ka Kripa Victoria Gardens of Remembrance. Ka Kripa Victoria Gardens of Remembrance kadai ke Jaka baka foundation ka Thied kerpang na kebenta ban pendong dum jingtap tang ya ki Riew Tymmen ki basa hapo ka Kripa Victoria Foundation. Karkum kecingnya tu kong Victoria walang ke badai ke try jong ka foundation. Kalau ong bahaka foundation ki don ki Riew Tymmen ki banabar ke jela kumju banabar jong kari India ki bawan sa ha ka Riew Tymmen namar kata ha bakini ki basa ha ka foundation teng teng om don ki kun ni ki bahayi yang hasam banwan ban shimti ha bakila khlat bat hakum kita ki khap an separan kam ya uni udum jingtap. Bad bapenim ya ki bangit hame. Tapet singobha या कने का काम जुंगी तो करकू कर दो या उन्हें उलुम जिनते नमाक खाने वन जथाइत बुन की मैत जों की रिंगे हदिन बलाकुत का लेंती जिंग इम जोंकी तो आए बा हाका जिंग में पात किनियो या का जिंग सुख बात का जिंग इम बाम जुकुत लेम बात की मिनसिम की बाबा दाव ख्रिस्त उतराय जुंगी कोपा जुंगी बा हमने कलों को बुकेट करते हैं जुंगी कनवान का हिमा जुंगी कलों को मन जुंगी हर खंडो कुंबा हमने तो आई मंता का जुंबाम जुंगी कनवाला कहीं वर्तमान जुंगी काम जुंगी जुंगी तो बनी टेंशन Bani. God has given to us as we come to this beautiful place. One of the most beautiful places to go and pray is the cemetery, because we know there are many souls who have been buried, many souls who would be coming, and we believe that after the death they go back to the Father. It's a beautiful place that they are in, because they cannot do by themselves anything, but then we also get at the same time opportunity to pray for them. And on the other hand, we can also ask them to pray for us, because they are sitting with Heavenly Father. They have every opportunity to talk to the Father and pray for us. And therefore today we thank God once again for giving us this beautiful place through the hard work of Victoria and her family and everybody who has contributed to make this beautiful place. Tepenaram ya kito kiba wantep angni ya ke jingsus pa jungi kiba dangsha batsngoi sne ya kiba it jungi kiba dalit no tepen lengkot ya ke jingsu tom jung kipara ya kiba latep akapor to aiba ya ka met jungki kan mi pat saka burom tangsu Yosmo yaka jingre yaka turoi jungki angel jungmi ni panya kene daw Kristo trai jungi utrai undon rengkat bati uple badon bor baro upa badakun badamensen bakoi dan karko yapi ini area Jesus Christ dengan